Mulire muta imwe n'abarukundeba a TV West mukama waitu asimwe. Amazina ninye Barnabas Tibaijuka abeba za Ruhanga umureberezi wa West Rwenzori Diocese insima Ruhanga abo kuba yatulinda kandi yatukoraje twabasa okuba bahulire erizoba nayenda tugambeho erizoba haliyo burungi bwa Ruhanga. Uburungi bwa Ruhanga ni burebeka hari abantu bona ebyari kutukorera ebyari kuturisa natujweka natuhereza MP hand social fees z'abana niturwara natukiza konka nito abantu twine response mu Bagalatia mukaga omushorongo gwa mwenda twine theme yitu ya Province of the Church of Uganda eri kugamba imitating God's goodness by doing good, because God is good. Njya kutulindira regardless ya byone tukurabamo ebitali birungi natulinda. Umushorongo ni kugira let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Abana ba Ruhanga ntubashaba tugende mu misho no ukora ebintu birungi abo kuba abo burungi bwa Ruhanga ayatekatekere okutugarukamu no kutukorera ebirungi byonka kuturagenda mu misho no ukora ebirungi. Aba batukozere kubi tutabakora kubi tubakorere ebirungi Ruhanga aiza kutushashura. Umushorongo 10 ugira therefore as we have opportunity let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Abishemwe ati tuyine omugisha ibinagira kuko tuyine omugisha tukoze so mugishogu gukora abantu kurungi kora boyine obusoborozi bwa koti ningasho bwa polisi ningasho bwa mahe ningasho bwa member of parliament leaders at different levels katukoze so mugishogu okora ebirungi byonka. Nyenda kwebaza President Museveni alengereho impihana sindi kama district izo gukora nguto ya azaba grusi abakikuru n'abagurusi ati imyoga and PDM n'ebindi zona programs za government ya Uganda konka atimes twazikwataje konka Bible yagira katukore birungi tukore birungi ensi yitu etunguke kutwargo monsheji tuze munsi ende etungukire okukire iturumu tushemererwe omukujunwa nabwecho tindamanya n'ikintu ki ikibasa kulemesa ningase okuzibira okora kirungi okwanga no kumwine mu Uganda ningashe mu family dukubasa kuzibira okole kirungi konga Bible yagira ngo tukole kirungi abo kuba muhero tuza kufuna amasharura nabeki bana ba mukama erizoba nerizoba eriyo kore birungi byonka eje myaka ejo sigizo mu sitima nyire usigaze myaka ingahe ofube okole birungi Ruhanga obali kurora aligamba webaleyo mwana wange webaleyo ijo humule abokuba okakole birungi tuligesa tulisemererwa obuturugo munsi muno nabandi bagoboroire bakyarumu Ruhanga aliyo natuhe migisa abo birungi bitukora abana baitu ndibasoma ente tuzine amaka tuine amajutombekere konka tusima Ruhanga abokuba aliyo natuhe migisa abo birungi ebitukora baramukama nimbendeza ebirungi byonka mu season yeno ya lenti mukoleje mukole ebirungi
musime Ruhanga nawaiza kubakoraje tinyine binje rizoba konka nashemererwa abe cyoncho icyamagara Ruhanga nagira tukore ebirungi aija kutushashura mukama waitu agume nimwe katushabe Ruhanga isitwe Ruhanga mwana Ruhanga mutuma warukwera itu abana bawe turi misho gawe ntukusima abokuba obalize naitwe kuraba ubihandikirwe ngu tukole birungi uturaheza gukora birungi kuza kutusasura kandi empera yaitu nongi mali yokusemererwa yobomeze utahwaho mibali isitwe ndio mwana ndio muyarukwera ukama bandindire abampero mugisha